Pozdrav, dobrodošli u moju kuhinju. Evo danas spremam piletinu u jednom finom sosu sa tjesteninom. Kako ću to da radim? Ovdje sam jednu malo poveću glavicu luka isekla. Tako fino dodat ću ulje i ovako jednu žlicu bijelog luka. I sad ću to staviti na vatru da mi se fino prodinsta jedan i drugi luk. Evo luk sam prodinstala i sad ću to dodati pileća prsa izrezana na kocke. I pržit ću dokle god meso ne bude gotovo. A ovdje sam već stavila vodu za tjesteninu. Dok se meso tamo dinsta, ja sam ovdje razmutila jednu kiselu pavlaku, jedno kiselo vrhnje i u nju ću razmutit jednu ovu juhu od gljiva. Evo izvinite, danas mi nešto mozak ne radi. Fino ću lijepo razmutiti da nema grudice. U pavlaku ću dodat malo bibera i dodat ću malo koliko volite origana. Nisam snimila, ali preko mesa sam dodala malo vegete. A ovdje sam pripremila ovu tjesteninu. I čekam da mi voda zakuha, da skuvam tjesteninu i naribala sam jedno 100-150 grama kačkavalja. Ako imate slučaj onaj topljeni sir, on je bolji, ali ja ga nemam pa će dobro poslužiti kačkavalj. Meso se upržilo, posut ću ga malo brašnom i promiješat ću. I sad ću u to dodat pripremljenu pavlaku sa onom juhom od pečuraka. Promiješat ću. Meni malo nezgodno radim s jednom rukom. Iako se bude zguslo, što će se sigurno zgusnut, dodavat ću pomalo vode do koje gustine želim da mi bude. Evo sve je gotovo. Ovdje je meso. Sad ću to dodat sir koji sam izrendala. Kako lijepo miriše. I sad ću to dodati skuhanu tjesteninu. Napravila sam uz to zelenu salatu. I evo moj ručak je gotov. Ja nadam se da vam se svidio recept. Evo i salatica je tu. I do nekog drugog recepta, kao što uvijek kažem, budite mi pozdravljeni, budite mi zdravi i veseli. Pozdrav!